Isibye ko ari umukuru w'igihugu n'umuntu usanzwe ubwabyo kuba yacikwa akinyarira mu ruhame inkari zikadishya ipantaro yambaye kiba ari igisebo cyo ku rwego rwo hejuru butazigera wibagirwa ubuzima bwawe bwose. Kuri bamwe ibi bibabayeho bakagira impanuka nk'iyo kwinyarira mu ruhame imbere y'abana magana, harimo abakwifungirana mu mazu yabo ntibazongere no gusohoka kubera ikimwaro baba bafite bakemera bakicwa n'inzara. Turi kuwa mbere tariki 13 Ukuboza mu 2022, isi yose irimo yitegura iminsi mikuru isoza umwaka ndetse nitangira umwaka mushya w'2023. Kuri uwo munsi muri Sudani y'Epfo, perezida w'icyo gihugu Bwana Salva Kiir yarimo yerekeza mu gikorwa cyo gufungura umuhanda wari umaze iminsi wubakwa mu murwa mukuru Juba. Ni umuhanda w'ibirometero 33 waturukaga Juba werekeza ahitwa Terekeka, ukaba ari umaze imyaka 3 yose ukorwa n'uruganda rw'Abashinwa rwa Shandong High Speed rwaratangiye kuwubaka mu 2019. Muri icyo gikorwa cyo gutangiza ikoreshwa ry'uyu muhanda ku mugaragaro, ibintu byose byari uko byapanzwe kugeza ubwo bagiraga mu mwanya wahariwe kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Muri uwo mwanya mu buryo butunguranye perezida kwifata byaranze ashiduka yinyariye inkari zidishya ipantaro yambaye nka bimwe by'abana bari munsi y'imyaka 2. Ibi byabaye kuri perezida arimo afatwa amashusho ari guca kuri televiziyo y'igihugu ako kanya. Byabaye imbere ye hari za kamera yose z'ibinyamakuru byose by'igihugu ndetse n'abanyamakuru bikorera bose barimo babifotora, barimo babicisha ku rubuga rwa YouTube ako kanya mu buryo bwa live. Ibi byatumye televiziyo y'igihugu itegekwa guhagarika ayo mashusho ako kanya barimo berekana mu kurinda icyubahiro cy'umukuru w'igihugu cyabo. Abanyamakuru bategetswe guhita bazimya za kamera bagasiba ayo mashusho yose bafashe, maze umwe mu banyamakuru arabacunga. Nyuma yo kubona ko inkuru bari gutegekwa gusiba yamubyarira umugati, yahise afata memori yari iriho ayo mashusho maze arayimira. Icyo gihe kubera uburyo leta yari ifite ubwoba bw'uko ayo mashusho yagira hanze ku mbuga nkoranyambaga, bafunze abanyamakuru 3 bakekagaho kuba batakwihanganira kubika ayo mashusho nibayashyire hanze. Gusa ariko haciyemo icyumweru kimwe aya mashusho ashyirwa hanze n'umuntu utazwi wakoreshaga amazina y'amahimbano ku mbuga nkoranyambaga ze. Iyi video wowe kigera hanze yarebwe n'abana amamiliyoni n'abamiliyoni mu bice bitandukanye by'isi yose, aho kuri buri rubuga aya mashusho yagiye arebwa n'abarenga miliyoni 20 utabazemo abayarebeye ku masitati ya WhatsApp ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose aho amashusho ashobora gutambutswa mu buryo bwa story. Bituma iyi video rero bibarwa ko yabonywe n'abarenga miliyoni 150 nabo bashobora kuba barenga. Bamwe batangiye kwandika bati uyu mugabo w'imyaka irenga 70 akwiye kwegura ku butegetsi aka kanya. Bati niba atabasha kuyobora uruhago rwari rumwe yayobora abaturage barenga miliyoni 12. Inkuru ziba nyinshi zivuga kuri perezida yinyariye imbere y'isi yose. Inkuru zandikwa mu bitangazamakuru bikomeye by'isi byibanda kuri Afurika. Igikuba kiracika kuri internet bati Bwana Salva Kiir nakwiye kuyobora Sudani y'Epfo. Siwe wenyine ahubwo n'umwe mu baperezida bayobora ku mugabane wa Afurika bigeze basebera mu ruhame. Ikimwaro kikabica bikomeye ndetse bikanashyirwa mu bimwaro bya mbere byigeze bibaho birenze kuba ari ibimwaro gusa. Mwayikaze mwisi y'ibisebo by'abakuru b'ibihugu bya Afurika. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe gafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Waba ufite YouTube channel ukoreho imyaka n'imyaka ariko aba subscribers bakaba barakubereye nk'imvura yo mu butayu. Ku mbuga nkoranyambaga zawe ukora buri kimwe cyose, yewe unabishoramo amafaranga menshi ashoboka, ukabiha umwanya uhagije ngo urebe ko byakubyarira inyungu nk'abandi, ariko nibikunda kubera ko udafite abagukurikirana bahagije bakwemera kuba wahembwa n'izi mbuga nkoranyambaga. Igisubizo cy'ibi byose ndetse n'ibindi bisa nkabyo ni imbuga SMM. Abahanga mu kuzamura imbuga nkoranyambaga aho bagufitiye uburyo bwiza bwo kuzamura aba subscribers na views kuri YouTube, bakagufasha kuzamura aba followers bawe kuri Instagram, TikTok, Facebook, X, Snapchat n'izindi mbuga nkoranyambaga zose, bakanagufasha gukora monetization ugatangira kwinjiriza akavagari k'amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga mu buryo bwihuse bitakugoye kandi byose ukabihererwa ku giciro gisa nk'ubuntu. Si ibyo gusa kuko aba banagufasha kwamamaza business yawe ku mbaga nyamwinshi binyuze kuri Instagram, TikTok, Facebook mu buryo bw'ama ads. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp yaba aka kanya kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ni ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2020 ubwo isi yose yari zahajwe n'icyorezo cya COVID-19.
Icyo gihe Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yari imbere ya televiziyo y'igihugu arimo yigisha abanyafurika y'Epfo uburyo bwiza kandi bukwiye bwo kwambara agapfukamunwa mu kugabanya ubukana bw'icyo cyorezo. Ku musozo w'iryo jambo yari yateguye yafashe agapfukamunwa imbere y'abantu ngo yerekane uko kambarwa. Akambaye bimubana ibindi aho gupfuka umunwa n'amazuru yipfukira amaso n'amazuru. Arwana nako ariko kwambara neza ko gapfukamunwa byo ntibyamukundira pe. Nyuma y'iminota mike Perezida asoje ibyo ngibyo imbere y'abantu ku mbuga nkoranyambaga, abaturage ba Afurika y'Epfo batangiye kugaragara mu mashusho aho bari mu turimo twabo tw'amaboko nabo bambaye agapfukamunwa mu buryo busa neza nka kwa kundi Perezida wabo yabigishije imbere kuri televiziyo bwo kwambara agapfukamunwa bapfutse amaso n'amazuru. Ibyari icyorezo cyari seriye cyarimo kivugana abantu benshi kubera uyu muperezida. Abanyafurika y'Epfo batangiye kubigira nk'urwenya, bakajya biyambarira udupfukamunwa bapfutse amaso n'amazuru aho gupfuka umunwa n'amazuru, bakitemberera mu mihanda bambaye agapfukamunwa mu maso. Mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2018 General Mose Ari wahoze ari minisitiri w'intebe wa Uganda kuva mu 1985 kugeza mu 1986 yari kuri stade y'igihugu ya Imbere i Kampala muri Uganda. Ari yagiye gutangira shampiyona y'amakipe yo muri icyo gihugu. Birumvikana nk'umunyacyubahiro wari uhari niwe wagombaga gutangiza iyi shampiyona ku mugaragaro. Icyo gihe General Mose Ari yaterekewe umupira yagombaga gushota ngo umukino utangire, maze mu kushota abura balance ahanuka butumba mpaka no hasi. Abashinzwe umutekano we bari hafi aho bafata iya mbere mu kumuhagurutsa. Ibi byatumye abari muri iyo stade icyo gihe bayobowe na MC w'agatangaza bahita biyamira basakuza cyane neza nka kwa kundi haba hatsinzwe igitego. No mu mwaka wa 2015 Jacob Zuma wari perezida wa Afurika y'Epfo yari imbere y'abaturage mu kirori babyinnye bishimye, maze ku musozo yagombaga kuvuga ijambo nk'umukuru w'igihugu, maze imbere y'abantu ijambo riramuhagama kurisoma riramunanira. Yagombaga gusoma ijambo ry'icyongereza rigira riti in the beginning, biramucanga we imbere y'abantu birangira yisomeye in the beginning. In the beginning, in the beginning, yeah, in the listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning. Asubiramo arongera asubiramo inshuro nyinshi ariko riramunanira pe. In the beginning. Amashusho bakimamo ku mbuga nkoranyambaga ahererekanywa nk'amashusho y'urwenya yisekereza abantu, dore ko na stress z'akazi zari zimeze nabi. Gusa si ubwa mbere umuperezida byari bimunaniye gusoma ijambo cyangwa umubare runaka imbere y'abantu. Kuri we gusoma umubare ugizwe n'imibarwa irenze 5 ubwo niri hejuru y'ibihumbi 100 byabaga bimeze nko kumuha akazi gasaba imbaraga nyinshi ngo agakora umunsi wose. Stood at 769 700, listen properly, 769,000. Mu buryo budasubirwaho uyu niwe mukuru w'igihugu wa kabiri mu isi yose mu bayoboye hejuru mu mwaka wo muri 2000 kugeza uyu munsi w'umunyarwenya nyuma gato ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Why are you so interested in the ANC matter in the first instance? Hari igihe uno mu Perezida Jacob Zuma yagiraga atya agakata umuziki yiherereye, ubona rwose nta n'umutima mubi nawe yifite. Ikindi kandi amagambo yose yavugaga imbere y'abantu yarangwaga no kwisekera nka wa mu Perezida wa hano hirya, ku buryo wabaga ari ahari gutangira imbwirwaruhame ze yatahaga imbavu zimurya kuruta uvuye mu birori bya Jenny's Comedy. Kugeza ubu Paul Biya niwe mu Perezida w'imyaka myinshi kurenza abandi bose muri Afurika ndetse no mu isi yose muri rusange, kuko yavutse tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri mu 1933. Bivuze ko uyu munsi rero afite imyaka 92. Birumvikana ko kubera gusaza uyu mugabo ari kenshi yakora ibintu byibazwaho na benshi bagahererekanywa ku mbuga nkoranyambaga nk'amashusho y'ibisekezo yisekereza abantu.
nko mu mwaka wa 2023 uyu mukuru w'igihugu ubwo yari mu nama yahuzaga abakuru b'ibihugu bya Afurika n'abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabereye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahagurutse agiye kuvuga ijambo imbere ya bagenzi be b'abayobozi. Ageze imbere yibagirwa ikimujyanye, ahita yicarira mu ntebe zari aho ngaho imbere, atangira kubaza ngo ari hehe, yahazanywe n'iki, abamuri imbere ni bande, bazanywe n'iki, kuki bamuri imbere, bategereje iki? Ibi byabaye imbere y'abakuru b'ibihugu bya Afurika ndetse n'abayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bahagarariwe na Perezida Joseph Biden wari uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe. Byanakwirakwiye kuri internet icyo gihe, abantu bati ntabwo umuperezida ushaje gutya akwiye kuyobora igihugu nka Cameroon. Bisa nk'ibyabaye kuri Robert Mugabe wahoze ari perezida wa Zimbabwe, nawe ubwo yari afite imyaka 93 ari mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabereye Addis Ababa muri Ethiopia. Nyuma yo kuvuga ijambo imbere ya bagenzi be, mu kumanuka ava mu ndege yahanutse kuri esikariye yitura hasi. Mwai Kibaki wahoze ari perezida wa Kenya kuva muri 2002 kugeza mu mwaka wa muri 2013, rimwe yari imbere y'abantu rero agiye kuvuga ijambo, maze umugore we Rusi Kibaki amuhatiriza kuvuga ko afite umugore umwe gusa kandi akunda cyane, ari we Rusi Kibaki, uwo warimo muhatiriza nyine. Ndetse ibyo birangiye uyu mugore yahise avuga imbere y'abantu ati haruhakana ibivuzwe n'umugabo wanjye. Afite n'umujinya mwinshi rwose, ubona ibintu yabirakariyemo. You know and I know and everybody else knows that I'm married. Impamvu y'ibi byose yatumye uyu mugore akora ibi ngo nuko yari yataye mu gutwi kwe yuko umugabo we ashobora kuba afite akandi gahabara kabimukorera iyo ku ruhande. Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu mu mwaka wa muri 2017 ubwo ari imbere y'abantu mu birori ahari hagiye kubera karasisi gakomeye k'abasirikare, yari mazamuka yerekeza muri za modoka abaperezida bagendamo ahari abantu benshi, maze akagenda pepera abantu, maze mukuriye esikariye arasitara hanuka butosho yisekura hasi, maze abashinzwe umutekano we bahita bamuhagurutsa. Amaze guhaguruka imbere y'abantu agiye gutangira imbwirwaruhame ye, yavuze ko ibyo yari yabipanze byo kwitura hasi ngo ari uko yari abanje guha icyubahiro abakurambere be. Uyu mukuru w'igihugu kandi yanigeze kugaragara mu mashusho yahererekanywe cyane kuri internet, harimo abyina indirimbo ya Kiss Daniel na Tekino yarimo ibica bigacika muri icyo gihe yitwaga Buga, imbere ya za kamera zereka amashusho isi yose umuperezida arimo abyina ino ndirimbo. No mu gihe Uhuru Kenyatta yari akiyoboye Kenya, hari igihe yigeze kujya imbere y'abantu yasinze avuga amagambo aterekeranye, ururimi rutava mu kanwa, nawe ubwe yenda no kwitura hasi neza nyine nk'abandi basinzi bose uzi. Aya mashusho abayabonye bose barumiwe, batangira kuvuga byinshi bitandukanye n'ibindi byose byavuga ku muperezida wagiye imbere y'abantu yasinze. Gusa ku banyakenya bo ibi ni ibintu bari bamenyereye cyane, uko akenshi perezida wabo yabagezagaho ijambo yabanje gushyiramo agakoni. Byageze no kuri rwa rwego aho yabaga agiye kuvugira ijambo bitabaga bihagije ko bateguye neza, ahubwo bahashyiraga kandi kantu ko kunywa ko kubobeza umuhogo mu kwirinda ko yanasarara mu gihe ari kuvuga ijambo. Kuba abakuru b'ibihugu basebera mu ruhame ntago ari ibintu bigarukira ku mugabane wa Afurika gusa, ahubwo biba no ku baperezida bo mu isi yose, cyane ko n'abari abantu nk'abandi. Abo bose rero uramutse ukeneye amashusho yabo agaragaza uburyo bagiye basebera mu ruhame, urabitwandikira muri comment tukazagukorera ikiganiro nk'icyo. Mu gihe wakunze ibyo nkora ushobora kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok ni Aime Christian 01. Niba kandi ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura insogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.